mo fa malo at beawia mo fa mahina at ke tau tolu kau tangata mauina kau fifine nau hit kau ingat nau whanau tala noa he polo tokua e ua o klasi kehe anu pe. Pea kuheni foki ai Broadcom FM broadcasting malu fitu poini lima nau kakato he ke ilo mai whamafunua an mau inga nau kaini ke nau hanga tukuat ke maman lah utui koe ngai kof ngila mana musiheni osi fe ane beia ipo ege pevo ke ngatai mai famalo ki DJ ya tani tau falele sidi me mai me dia hona tuku atu ngai fatongia to ape kani heni we fi mau ai me alea ko ni ke fahoko ke polka kai foke ngatai tau famalo ki funga fonua e wa live stream kia mai ko pare de heni o ia e kau tukuat atau vivia pe ali ba kita la mo pe e te fa ko te me aboni nai ka tu mo ki ko le ka Fredrik ki na kamata tu e tau por kalamba e poni atau tu ki ulula e mo tarikari ka ni ko mai te na mo mai ko osisea o tu ke lele ati foi tokoa ko kumisia mai ko nga ni ko muy mai ko ya ada ki dedik malah de mesteri sebagai kalangan mai inform kita tahu proklamat ini itu mau ke kematan pihak tahu lot pihak kahini kaya ni awak tahu masih kumpul di tahu tetaki ay mapana o awak pergi terus ngomong Ego
koe nā me whakatū koe o mesi, e a mau me whakatū ki ai, koe ngahi nau e ngahi se māmeni te. E ngā me pia moi tangata me whakatū mu, koe pere te tana mata e a whiona, ke mau whakatiri e te ai. Ke whamara mo e toa, na mau si toa me e a whiona. Ka ngui kai lahi ange e uho e a whiona mo o wha, whina ngalo lele iai, i ke teo mi hala ko sisu lais ke whapoki ki mautoro, ki a whini mai a whina. O whakitai o toa e ngā tāloki toa me, ko ki whakateu aki e mau mo ui. Tāloki sino ata mai, ka hulu ata toa ki whakatoloa, a mo ui ho maula mai. Pea whio atoa e whaitula koe ni, na ke whakatūtū me hono mahi, whatungi a ngā mautau e te pi. A mau whatungi whikai e ni koe, kui ame tāma me mui ko mau i nasi ai. A teki mau kamata, a whatungi a kua koe ni, a mau i lo ke kamata pe mea whiona, e a kutoa e waiwa te mau ngā wike. O whapitai e te pini o kulamari e te aho iki. Lei pia masila ka maa hamata pule. Lei pia whoki a prestini. Kapteni e ka maa kina tolku nā pe. E ka whapita pita ai marau whitni maa. Tua ma whamaro me te koe. Kui aku ka kai mau i heni ki ma whamoni atu. Kui ngai whaturia ko maura mai. Na i kai ai o Fiona. E kai te mau au si ai. Ko tōku mau roto atu te koe kui koe te pini. Ma whāme ke heni o lau māri. Whaka māwhanai ki mau tōru i o mau roto. Ngā uko tō piti mau whai. Ke e piti kei lau nangi ki ai a Fiona. Ko tō ai ngai programa ai pōni. A ki nau tōru o lau kawai. Tānu mai mea lea. Whama whola. I au pēme ngā hinei ki o. O mai televisione. Ko tō au mau roto atu ki a Fiona. Tuke hoko tō pēnga hinau nau ke whakateu ngā ke pōni. I kei launga ki ai peo ato. Ma maratua atua kui koe porokalama pongpongi. Hoko atua ai whaiwe mai e minau tolu, kui koe meau ke fuaki. Kai ngā tai toa ki nau tolu, ki nā whotutu ai porokalama. Kai kapteni ka mātau kru. Kai waka malau mau rotu ki hoa pio, tu ke mau kau kata e poni, kui ngai whatungi a pongpongi. Kui ako nahi whatungi a mlai spoti o toa. Paulote ke a Fiona, ke tau kawata pe moa pio. Pāsi programa ke sapate, ke tau mau kei lotu pe, ke whatutu pe moa a Fiona. Ke tau mau lotuat, ai whatungi au tau pe e pōni, tu pe ke kei langa ki a Fiona. Au kore ke tau nia klaisi ko alo, ka mo mau wha moui. Kore mamane mora atu pe, kore ni kore, e whewheni au tongi atu pe moa, aki whakabāro. Me o ku maunga peke chakari tautau, ka kore ka siwaki, ke re whakahoko atu, ai ngāhi polo kalama. Whama alofu ki heo toa koi, nai ka lotu kuake, kui ke polo kalama kone, kotutu maki tautau ki he pini. E a pe toki ai, malo ki a haui ko hamata apure, e a pehe ki a masila, ka mafo ki o waru a rei pe a mone kau kuru, neau kuna ki tuai mai e pepini, kau whai ni kari whatara, i mautoro i e pepini. Ka malo fui ki a rei o, ki he iwi tonga, o whakawhainga maari, o e nau, i ene he pōni ki wiki whakamawholatu, hahoko atu mai whatunia, o e pōni, e mua pōngi, o a whoki sāpate. Whiwhia ki kua hoko atu, e whamalo, ai kau tau whanua, ma te whike pore whawae, ka māki na tōku tau pē. O e ngāwe, ai o e pōni, i homo i eni ke whakakato. Ange whakoe a kua whāwha atu, ki waki, o heni whaku pēr mo e a mai koro pare, e a mo e
live stream ko ia i whafunua, ke kauwada i whamoni, o tau kauwada ki no whamapola, o i ngāwa e pōni. E pōki a tāni, tau whalere ka whawhoni na tōku tau pē, me he ria hana alunganai, o mō lawa mai, e whakakata whatongia o e pōni. Koe, ai me o wāpa te siwaki, koe pōni ke tau mwaka tau pipia, pe a pia i pe mai pōro karama, pe anu whai o maki. O ngā hi whatongia ko lawai, e tata te whito ke e pi mawau, e a ueni a pōwalu, pe a koe ne kauplo, ne ako pete nau ki tō mui mai, a ko tui pe DJ, o ate whangamarika siwaki, i he taimin, i he whakaupai tō o taitai ki no tō, e a ngai whatongia ki tō pete ka hoka tia i. Ko tui pe ngā hi si kuini koni o pōni, Mulan ko ni asal ni yang kami londo malah. Tahu tamat kali ni, aku tu di tahu fikir betul betul. Mereka boleh kecewa ni kini pengawat pembuat tahu pokok. Tak kahit dia koya kami kita konongan itu hidup ini. Satu ni yang poni. Malam ini macam mana? Satu bagi pasti kecewa ni. Kalau lewat malam. Tui koe ki taiterei pe lepe mānanga e kau whewhine nei mua mai na nau si whamawhana i pe tau te ukātou. Koe ngahi polokalama mahu inga o e pōni, ulu aki whāmu me e lava mai e tau kau kru koia nau whawholau mai e ni malau pia mei kōrea, o ilo nau whamutahataha, o gaimu kakai mahu inga me he marini, o nau i henu, o tui e a whakamari i he pure si o koia o e emi malau a pōwaro ki ne tō whakahoko atu ia i a taimi kune pehe o kakata mai ai a ni i koe ni. Ko tui koe highlight ia o tau whaamu ke whaki a whakamari koia. Ma ke he mei ai, ia whakatangi ki a ni ke tokoni mai te teau, sponsor e fiau spoti ko ia na manaki ati ke fia ai konuan ka mo loto pe ke recognize ia ko ni na ombi na sponsor ke tokoni ke fiau ko ni pe ka ke ngatai ke tokila ia tu amui ki e tunga ia ko IPC pe mo hop atu pe ko tui mahinga ia ko tau kai. Kuheni ko ke tare kita ko ia mutolu ko gabe ai ngahidea na fai ana afi kamata polokalama ko ini aki ai liwa koneksi ni me Amerika na ia tare kita me Australia kio ne nikua ko tui le hene pe ke fai ana ki mo kai ko fredi na we ko tare kita musila ya kotui e heli pe masila na me folau no fonga Amerika ka ko most of the time de tau rola ke mo fia ko whakabaha te pepa ki polo kalama ki ai pepa mo ki malo kotui ka toi ai pe a mea make whakahoko atu pe anga tau whiori whamore atu ki tō mui mai ai kai ngā ko whape tau mi ia mai o tui te tau paveni pe a tau te wai pea ko e heni mo aloine te ne te whahoko atu e polokalama maka te a peho mo kōwaru ai a te hae taimi e waka a pongi whakaikiki ko ia e ngai mea ke ko e tau ilo whakawaki mo sketso o e waka malo o pito tu wai ke DJ kama mai pas o iyo ko me whakawasi ko e taimi ko e hoko ai e tau masi gai poke ngai mea maheri ai masi ka ko ilo ke fofo ki e wani o tui ko e masi ia ka pau te tau lue si ka kare pe i mua he kebra mo tui ko e mahu inga taha ia e ta e fasi ko ia o si ato kai ka hana ko atangata ia e wani ko e fide mātua a tape ko loa pe ke tau
Wakatonu ke fasi due tatai se ko ke ulugia ku maki foka ko whakamana tua i au katoa. Koia be malo pito tatu no whanga. DJ, Charlie. Vamos ver
ya kau belum di awak mai untuk mau yang itu dihen kalau kita kita tutup mari lagi yang kasih orang kaya tahu nahi masih naik lama knowledge kau belum nahi kerupuk ada programa kalau ini Ahok naik kita programa baka pun kita apa nanti minum kemana tuh atau itu mau jadi yang masuk di Amerika kalau dia masuk di Islam atau pulang kalau di Australia apa nanti itu kita tahu kalau sipin dia kan malah bodoh apa ini apa nanti itu atau dia bodi kan apa kita bodoh
di maaf na tungkoy roh po kama kaya tumpay na tawag ma pepe ay matuma ito ginamit ko na kita di mga mga kung kanto na para sa Amerika tapi kung yan ikarinig ko may aspiri mereka pulau kung mereka pulau mereka sila ginamit sila kaya kung ito ipan kinantong ko ini kaya ito bahwa di aloy di anay ang ayaw ko at ang proklama Cruz da Mongongi kaya ang proklama spot ko yung youth mission bahwa yung bang bahwa din sila kaya namin kami mga kahapat na Dubai
malo. Kone whakatau mora te. Koe whasi moko koe maasi. Ka taki o piki ki a hoa. Koe mawina maasi a koe nini. Ke kau alu takatakai te. Ki ngai me whaika. Ke sio mai ke are kooti. Ke maku mai o mai kakoka. Ki e maku kakokotoa. Ki kau ke kau i he siakare koe ni. Kore atu ki e tare pita o Australia. Ia piti o te nikua, ke le whāpoi more o taki mua nāsi koe ni, ka o mui kotoa ki ai. E ki te ore, o toa pe e mo takatai pe e koe, sia kare koe ni, e ka nea whai kāia koe sia kotoa tāni, hiri koe ia ko nāsi e ni mao. O mui e ki ore,
Koe tau sipoti hoko ia popomi. Koe hoko to tonu a hiwa, whareari ai e tamaiti mori polo ko ia koe ne polo o Ewani. Takahiri pe ko ia e hoata hoko ate tau akapuru. Pamaramore na ia e nihi na tokoni mai ke sponsor wa inga koe ni, kai tupe mua ki recognize ke nau tolu. Koe tokolahi koe ni mei muli, takapau te ko whanongo lerei, koe nihi e ni o tōtou ofa mai ke ngahi mea o hoko i motoni. Pia mau peke kau ki whakapapai mua ngahi ngoa koe ni. Ai aku whamalo heli ki a Leone Vaitohi, pia mei Alaska, tamasi ia mei whataulua, pe koki ki a Ilaiasi Firiai, mei Fuhuni, mei Tongamao, o kui Honolulu, Hawaii ia. Whamalo atu ki a Wheturi Aholahi pia moe au au i Masisiva. Nai kau mai mo ia e sponsor. Pehe hoki ki a mei mautu a ki tau me Maui, o Wheturi hoki mei New Zealand. Mei mautu a ki tau ko e sponsor mai ia ono ope pinea pere ana lotu lelei. Whamalo atu ki a Iskeri Tuai, ko e behalf o NFAE, ia Ilaisane, o kukau mai mo ia e sponsor. Pehe hoki ki e Siare Finance, o tui koe kautaha no e mi mei pētani, kau mo ki nau tolu i he tokoni mai ki sipoti. Pehe hoki ki a Toni pia mo hifo halangahu, whamalo atu ki a Tikinaua. Whamalo atu ki a atu naisa, me pare ki nau, ko e ki whohaeni o Kreti mo Pisila, o kau mo ki mo ia na whamao ko ki e tunamende i ko o si. Pea
Moe pule laha koki o supporti ko ia Malauti Kulima, ki o te kua me Australia, o te heni, o kua e whakakakato mai e mau e tahamano ko ia e ngahe e kau supporti a Pōkoni. Ua te whamaro lahi heni e kau sponsaro ni o kui kau whanau mai me e ngata e kua e kuki a sponsaro a e ofa mai ia i he kau reki o me a siria siwakakara o te mine o te kokofoa o e sana na te himoa o ki a i siwakakara. Me pehe moki o no te whine taha ko i a isane o mai e ke pui whamahe ko i a o kokofoa pea tokonti mai pea o puno hefa a ia ko e lahi a te mai ko i a isane o kuna sponsara e e tio ko ia o tiwa ko nesini na o malau ko nesini e mahina e tonu hoko atu ni. O kwento ko mo tau sponsara o kuna o te turi atu mai na mako mai pia kompong. Ki paspasi mai e ni ko ni, e kuna ofa mai, e kuna mea pai mo tu ni, na kuna seti mai, me mei tak kahafe, a ni ko te kotoa mo ni na whalau atu. Malo a pito, malo e ofa atu ni ko ni. O tui ka hiri pēr mai whasi me he, o kei talanoa a e kapteni, a Pōwaru, a Lerei, ta pehe ki a Aloine, o nauroro tonga talanoa ki e kau kru, pe kulava a e krusa pongpongi pe ikai. Ka te tau e vepe koe ha, o si malo e kau sipotia, o nauroro tonga mohe fiaki, ki e tau ka mate fupare koe ni, te nau wahe lahi ki nau tolo a pongpongi. Malo a pito o whaki, tike. Ai, faço o AB. El tonto paga si a mí no me importa nada.
ki he pule ko ia o e toma net pongo. Aia ku hedi a salote sisifa, o e dihi ko e pou ke net polo ka ewa. Mana tuina e hawa ewa hai, i e te au net polo, ai tamaki te a tonga kātoa. Pamagore ki tonga hai, kono si kāpehe i e ewa hai. Sorry, we are sorry. Ka kuhaua sisifa, Unga e ilo, koe tareniti ne polo o e kahau, o kui whia, o kui e ua ia. Pasipasi mai ki ai. Popo, DJ. Why you like it away, son? I get everything I own. You sheltered me from
Hey, Francis. Hey,
e uka koe ni o kuia whakapāpara ki ai ko ki nā tōru ia mai tuunga ai e tāna se riti koe ia o mahu ai e tau waka koe ni a eni marau koe ia o kuia ia ata e ono o hui api ka negega taimi e tau mai koe ane waka ane nai ke whakoturu ia. Ka whakoturi ke whenga ke whakoturu e ata koe ia a pongpongi. Pea kuia i whuki e ata e mei hongo furu e toki au mai ia e ke itari atu ke ngai whamiri koe ia a pongpongi. Koe ia ke hoko atu pēr tau tānaki i misi o koe e nihi o ku kau mai ko lawa ki toko sii pē. Koe ngahi kui kotoa pē tō tangata uru aki o stonu ke alu ia ke horisi koe ni o e pisiu me ai marau o e pisiu me niwa fo'ou. Katomaya e kau whanoko heo pē. Koe ngahi i misi koe ni o kumasi atu me horisi na i misi e teau ni manoa na takahamano o mawai taha koe ni ono o na e oka ni ia. Kata ki o ki whanaholo o hifo whanaholo e kalake ki tokotaha ka whangi ke ki kairisi. Ko whakapapa hoi ko kore atu ki ai o kai ke utui ko ko mahu. Ko e uhinga i tau whiwhia e ahoni i he whaka o kui wafu. Ko e uhinga pe ko e ngahi ata, ko e ngahi i misi ko e ni i horisi e whae manatu ki ai. Pea tānaki ai se niki rahi koe ni o maho ai e papa. Ka ke i rai a pito ngai matua, o te keike nau asi e kisiu me roi ni a niwa fo'o. Ka taki whakamonomore, o hoko atu pe tānaki o māwhana. Pe ria hoki i kuiheni ai Minista Malolo, a te vita lawe mau, mono hoa kanga, a te tau tōru tōngi heni. O te keike tau wamea tuku, o ai beke mu ki Malolo dan sipe pokok ga kau berani di villa di kiai, mau ingat pintu nesu ke aku ke heni, kau kata kamu berdoa, aku uang kolam mai di Korea, tapi kuya hanau kita ini off, nah ini aku ini kita ini, nah si tel dia maka, wah umai ke ane naik, nah si baikal, nah si mak berkawan i maro o ia o tui e kore ki a povau a lerei ke mea mai mua ki heni o whaha ki talanoa o a ki ongo ki heni kau maue ki kau waka mo paspasi mai ki heni mau ingai o lewa te mo alu ki tua pa mure mure mo whanongo mai pe me tu a pe whakamokoko maro pito povau Paduloan ka puke mua i whangamari koen whaiata ki maha koen ko pamalo ki masi e poni si waki au i whangamari i whaita ki ngongo no pe ka waki pe moe pe kau o e kung mai o tau waka ko mutuari i whaita tuoni mo ko ni e o kau kataha pe mo proses pakaton e o fai o tau ngā we tuduni ke mau o kumi waka sini e nau roto ke pakatau tuduni ke mau o tiuteo pili mo e kau ngā we a kolau mai waka na nau whaau pe po e tuduni ke ma mai e waka ai kātoanga o e malau whitu ni mā i siulai. Ai whanatau e whanatau mo e ngā hiuhinga kehenga e kai ke lawa mapure. E me kai ai ke a lawa e whatongia whanatau i he taimi. Pea koe ne toki mau maari e whieni, whakafulau mai waka o tuuta mai. Kai ka ngā ue nia o ko whakaparavari,
ngawe pai ke sai mau patatau ke ngai tuduni tau ke lao tau ke ngai savea ko ni mau mari ko toa pulau mai kata tu ta ma tu mai tungan ya ku ko le pamuri kana ya ni yutan ya ni ngai pocket muri pocket mai cái phai bên đây cả ya tay cái tao thế có đuôi mà rồi không có máy bê ya máy đi có những cái pha ta mấy tàu trôn tàu kia pha ta ya hôn có pha osi cả tuang malau itu ni mah kon mai kau baka ke patungi ta na kawat yai ngel mai pe pa funga ya ai hong tiao pa mo ba kau ngawe ai tan cari na mo pai tau pe galok mo aninai ya mai ke kapin komiti undang ka na pai na patungi ai ya funga kau ngawe mungkin baik kita ngagon tu kau tu ya tu, orang ngagon tu ya tu ay, mesti bagai follow na tu pas ya yang dia ngagon ni bang tu ya macam apa? Kalau waktu kangai kau pergi tertahan motor ni, kalau ini kau retire pension, bye-bye. Mungkin kita ya tak. Mungkin macam ini Korea kaya dewa, orang belah tanpa nau, di belah ini belah tahi. Orang tu ngawin tahu, kerja berah, hingga buat tiwak dengan malake, dengan kerja belah ini. Awak ngawin tu, awak ngawin berbagai tol, tol di Ponuan. Di bawah itu betul tanpa kahau tanpa nau buat satu dia bahu dengan kau pulang tahi tahu bahasa sama kawan. Kau sama orang di komiti kau ada studi kau cari kita, bah saya komiti kita malu kau buat yang komiti awan sebab motor kau ai palalan ai fai mai ke tuan tu dalile mai maka kau lang dapat wa ulama patungia di motor na motor ni ngere fa ko ya ko mawa ko pala mawa kita ko to be ko le ko mo ya fai to bun mai maka ngere ka pe ya ko fa di motor ba to mawa
ni ke pongpongi ke tapu sa pongpongi ulo pe mo pe ka mo mai ki ai mo ki lo mo hi fo ka ta te tau ki whanonongo ke krus ko ia pongpongi i he taim tatau o kulele pe sipoti o kulele pe sipoti i hen ko hi ko si ai ai whakamore pe mo e ngahi whakatutu ki ai o ku lele pe sipoti pa i he taim tatau e kei whakahoko pe mo e krus a pongpongi ko krus ko a pongpongi tau te whiko ia i si i ka inga matua na nagosikore ki he tau pre whakahe ke whakahoko mua haki krus he waka takai e wani e whakahoko krus ko ni i he tahataha a pongipongi tahataha a pongipongi pe ko krus ko ni e tali ki ai ka inga me he kolo ko toa pe e o mai e he kau hisa kolo ai toko whatatau me kolo lalahi whanoa tolu noa e whangi kolo i ki tuke hea mango nau toko hongo furu. Koe uhi ke nau kau koto apea e wani. Koe baka koe ni ki e wani katoa. Ka pau oku ke fie kau i e krus, pia ke lava angerewa ki he wafu, ke tau iai, haki hapi hoa ki mua, pia toki whakahoko ai krus i he taha. Hoa pe taha e ne takai a e wani, tau te whito ke ewa e tainga wholau mai mei muri, ko tau kau vai, si ngai whamiri e kau ku, mo kapteni, ko nau whoki mai pe ko ia, whakahifo, whakaheka, whoki lewa e waka i he taha ki tonga. Ko koe kui ai ha o ke te mako te whoki ki tonga, e whakahoko ai totong pasia hi wā ki wafu. Koe ni ihia koe whi mau peke o mai ke krus, mau koe hafte taha pia mo toki lawangi ki ai. Koe ki mea penyo kore, whakamore more. Uruaki, koe lau uruaki o e waka ko toa pe o whi mau e safety ai. Ko ki nau tolu koe ku nau whi mau ke nau krus o ku kore atu whamore more, o mo a te ke hua kawa i ai. O kia i e tūtungia o mai he e ki waka, ta ko pau ke mui ki ai taha kotoa pe o au ke security. Ke mau atra taha kotoa, na whawhau toha taha ia ki tahu te aha me ai hopo, si to e lai seni, whaka ilo tau tolu tau kau taha waka te gai ke lele ke mau hapaanga. O tuia o swefia whiunga pe ke lava mai ke tau krus, a pongi i he taha, ya hopo at lewa me i ia ke wholau ki tonga. Whanongo pia mai.
Koe topu me marie ai ngahi disco I roto e fai ti fe au disco. Pea koe mana toke koe si popi a pongi o ku fe au ni a mahi koro, mahi hihiko, mahi loto te a mahake. Ki e mau hafo I hoa e ua e ngai wahega koe ni o whamai o te kouka. Tau si ora ngai nūmi a heri e ke asi a merika. Ki e mau ia ke mau he te awhaika. O mai pare paana heni ko paana he a hiko. O whamai ke mau ke mau whiri mai ha mai hoa ki loto. Ki miniti pētaha me he tau kamata. Ke ngai hoa na e maari e nai ko more mo tū mai ki loto. Ka tau kamata. Hoa e taha mo unu ki loto. Te kamo he tō atu. Hoa na mata koe, o te mokau ki tua. Ai mua eo ke kari ki tau poko he kompetisi koe, nā oe ko peta koe ko hoa e koe. Ko hoa e tolu kua, ki e mau hako e hoa e kou ke. O ia, anu mo he nā ko maria e peke hoa
figo e marohi e figlia e kaumamata. E osi koe ni, e na umai ki he, koe hana, e osi koe motia, koe talamai pia. Mo unu ke mahakahe, na mo te papa. Mo ki unu mahakahe he, peta manao te mukau ki tua, mo unu mai ki unu ki he. DJ, aia koe koe e tia i loko, a koe moe. Sa hiki ma e ti koia, koe sia, koe wha, koe ni ka lima koe toa tūmi. O whamai, o unu mai ke na pōuri. O ia ko, o nanoa koe mua e nao sa karia. Hawa hoa me ria me ki e ki a pina hiko. O whamai, hawa hoa ke ria me ki e a hiko. Ike, ka i mai. Oe, mene i kui ka soda au nini. Oia, e me mawe ki ke ka i a riko e a uia. O sio ke pau ka kai, o sa ka kaina, sio ke maa ie.
kainga. Ko vene hoko te ui tata te hoa, pia ke tia mai. O ia koe o lahi taha, taha pe. O son ke mau o fua au ke whikau ake. Kau kamata me ia nau, o te fulau pe ke tolu, ko hapere aho mo kai la mana pungia, e hokati ke pulu, e ala ke pamuri, e ala ke hoa. Sai, o ia pe kufiri ki a nau ko hoa, tia tane i taha ua tolu. Sai, ka ulu atu ke lan pulu ki loto, tō atu puha ia o pita lan pulu, ke te taha ua tolu. Pau hoko atu ki a nafamui moa noa, taha ua tolu. Kau au te hoa whakaosi koe, taha ua tolu. Kaiama koe ka whanau, ane koe o ku maha tolu ni gai koe ai no ke e kaha, ioi piri e maua koe ni, lan pulu, o le sake pulu. Sai whanau whakalere, ua te ke tia ka pai ke o siai ho ti, ua tia te ua, kota hape. Kia lan pulu ko ni loto, taha ua tolu. Pulu sake ti, taha ua tolu. Sione ko hei maru. Whainolo e o tāmano. Ko miri te kaha DJ. Whainolo, wa miri uka whainolo. Miri te kaha na maha ka. Okay. DJ, maha te
malo pito kilua pia oato ka fasa osi o kira tu hene pamalo luhidi tonga sinaulanga mai ni tonga ke watu itafikia kwenye kagawe ya mama pato watu koki pamalo kie yakale kie kuwa padonia mampe kie kuma konwa pamalo watu di ofa kunde fahoko mai kita fikia ya kau mai mwenga momuli koto-kotoa kita programa ko ya ugai foki ko famalo make ke DJ layo no fatongia itonga si heka mai baka ko hinga pe ko firma o poni aya ko tan tau falele ya ko tamasi pe ya me funga fonua ka to ai ni ko ni na ulele mai ke tokodi mai ke popoki ko ia tau baka pas-pasi imai di deolahi kata mau kore pehedi ki a freni a mea ki ne pai atu peha ki whamalo atu ka ki moutolu pa hiri pe koe kore haho ki iwi koe kutoe ai ia he tau whasparaosi pa hiri e whasparaosi te ukore heni iha Retriki kende fraosi atu ai pe e tampo kalama ko e aho ko iai frek ko more lave de kainani kahiri ko ia tata Kore pege pengalaman lagi kalau fatap ke dobe na tomata asia o salama ko ini. O lave te ko kulo tu a mo fia. Kone mo ya ko ya ide ha ide afuo. Ko ngata-ngata ke tai ni tau ngata fia. Ko ya ko si ho funga ya tu kau me di pengetabe malau fik lima. Famalo di motor keudi tengah hipol kelama tengah hewal kota pena tahu sokat ini weekend ini kata awak main di tahun aku yang mau ikai halal tu tak sia home api tu alan lima masih tak lima menawa serta tahu lah bahwa ikuna tahu menawa tahu mata ton lama ni aku ya yang tahu pun lagi yang tahu ngoi tu ki hari tu aku makan ni ya kalau tu bagi tahu hari tu tahu ngoi off tahu lalu bagi proklaman atau katuan yang lain Nai habe mipa malah fikima atau tahu ya ahol. Walaupun aku bertahan, uang bertahan ya, biasa. Dan yang aku tahu lama yang usaha tahu sia-sia. Jika itu tahu sia off, tahu apa masih tahu nama mah, nama saya. Oh ya aku ada falah ketek motor singahi matu pun auto negara gaya nawa follow apa nau kalau mau ke falah ya nau komedi waktu tengah ya kohiri dan nau flight nau meski ada dia bukan kau flow
pamalo atu na mo tapamay. Kaya kilawa kami fotonga mo na sa moro. Kau tahu tahape na nawe mo ya na daw palay mo talaga. Kaya feel sa ya to sa malo. May kau mi pa. Offer ang tukon ko daw be ko fa mo. Daw ikon na daw mo ang nawe. Ko daw mata to wa. Offer la ya malo. Kita Allah Mamalo ate tua Do foto mamalo todo Ifia Ikawalunga Ifinansiaki Uma família reúne Uma família de reunião Bapak mulai, bapak kutok itu apa yang tuan bapak mulai, bagian yang tuan ke hiki, apa dunia berfirman kau, apa kita ifak keluar kan, pengetahuan yang lagi, kau ke firman kau ya, terbapak kita. Apa nak kita mau matu?
Kau hanga mai me ngah fat ngi a bong bongina. Kuai mau ke kafe ape orang mani. Ape hao ki mau to. Mau hamalo lo he poni. Tewe ngah fat ngi a bong bongina. Klesa tahu ini tu sesuatu kelas. Oh baik tu apa orang mani mani. Itu tu yang malam tengah di bawah hiki. Kai fai be orang nata. Amen.